Ya dikunci tuh. Buka wae. Pernah bincang tolong tidur nih, cek kopi, teman cek tidur. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. بل الله جئناكم قصدناكم طلبناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. وأحبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. ولا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. وقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. وقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. وقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عسى نظرح عسى رحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. صلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. تحيات البركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا صفوة الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا أحباب رسول الله. السلام عليكم يا قرة عين رسول الله. السلام عليكم يا من له مقام عالي إن الله. السلام عليكم يا أهل معرفة بالله. السلام عليكم يا أهل الاستقامة. السلام عليكم يا أهل الكرامة. السلام عليكم يا أهل القلوب السليمة. السلام عليكم يا آباؤنا وأجدادنا. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا
عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون ونحن إن شاء الله بكم لاهقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله كيف وجدتم لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اجعلنا ووالدينا ومشايخنا وأهلنا وأبابنا وذوي الحقوق علينا وأصحابنا وطلابنا وتلميذاتنا ومن أحسن إلينا ومن حضر معنا خاصة ومن غاب عنا يا الله من أوصنا بدعاء من خواص أهل لا إله إلا الله واحشرنا وإياهم في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والعظام النخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل اللهم عليهم روحا منك والسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين المؤمنين يرحم الله منكم المتقدمين المتأخرين. آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم واجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. اللهم إنا وقفنا في مشاهد هؤلاء أوليائك ولنا حاجات ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمال أملناها ونسألك اللهم يا الله أن تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا من المقاصد والآمال إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. Duduk ikhwan. Pada orang-orang tua, para satis diharapkan untuk naik ke atas dan yang lain boleh duduk di atas bagian samping. Selagi masih kosong bisa diisi jaturi. Bagian samping kiri kalau kosong boleh naik ke depan. Ikhwan boleh naik ke sebelah, penuhkan sebelah kiri, enggak apa-apa. Minta silakan pindah ke depan, maju. Penuhkan atas, ada yang datang belakang bisa ngisi bagian belakang. Maju, ngerapat. Al-Fatihah wa Yasin wa Tahlil wa Tasbih wa Tahmid wa Salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نهديها نقدم ثواب هذه القراءة إلى سيدنا وحبيبنا شفيعنا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميع ثم إلى أربع كابته أولى مقرب من أهل المعنى البقي وأهل زنب الفراد وأقدر من كلهم أجمعين من سادة أولياء مقرب صوفينا مكان في مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا سيدنا مولانا مهجر الله بن سالم صلى الله عليه وسلم فقيه المقدم محمد بن علي بعلي وسيدنا عبد الرحمن السقاف أولاد أجمعين وأصول وفرج بسادتنا عليه بأهله كلهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع سادتنا المقربين مؤلف كتب النافعة مسلم كتب النافعة مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة صلوات دعوات ونجات كلهم جميع سوسن قرأ على كتبهم وأورادهم وأحزابهم ومنظوماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا ثم إلى أرواح كافة أول مقرب في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها سوسن سادتنا المقربين لهذا البلد أهل بالمبان دار السلام كلهم أجمعين سوسن سادتنا وآباؤنا وأجدادنا هؤلاء رجال أولياء مقربين لهذه التربة أهل المقام كم بنقتي كلهم أجمعين وكل من دفن في هذا المقام مبارك وكافة أولياء مقربين أهل قبات قبات سبقين أهل قبات مشاهد مشاهد مسالم أهل قبات لقى سويداء أهل قبات باب السلام قبات مشاهد مشاهد قبات كندن كوات
وآل فنجاء سكن المحجوب أولي من أهل فليبان كل من جميعهم وبن عقل محمد بن يحيى وعبد الرحمن شال عدرس وكاب سادتنا أولي مسلمين وإنما كان مشان وكان رضا مغربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم وسلم برحمته والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم وسلم برحمته أن الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان بشارة من وشطر أن الله يعيد علينا يا ربنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعاتهم في الدين والآخرة ونسألك يا الله ببركة هذه الزيارة تعجل لنا بالبشارة والإشارة في الدنيا والآخرة الذي جالبة لكل خير فتنقشها نوائنا به الزيارة من هو آباؤنا الصالحون الصالحون إن زيارة حبيبك مصطفى صلى الله عليه وسلم زار أولياءك الصالحين كلهم جميعا دخل نيتنا في نياتهم أعمالهم وأمل أخلاق وآخرهم الذين صالحا جالبة كل خير فتنقشها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون وصل وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه ونتوب إليه نستغفر الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين المرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ لا إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض وأنت خير الوارثين. صل وسلم على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل بل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ومحل الله من لا إله إلا الله سبحان الله بحمده ما قلناه يا الله يا الله ما استغفرنا صلينا وسلمنا على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة وفي هذا المقام المبارك في هذه التربة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدم ثواب هذه القراءة إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين. ثم إلى أرواح كافة أولياء الله المقربين في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا ساداتنا أولياء المقربين أهل المعلى والبقيع وأهل الزنبل والفريد وأقدر أجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين خصوصا سيدنا مولانا المهاجر الله أحمد بن عيسى وبيد الله بن أحمد بن سيد علي بن عبيد الله بن عيسى بن علي بن أبي خالع القسام وأصولهم وفرهم سيدنا محمد بن المربد وأصولهم وفرهم ثم إلى سيدنا رسولنا حبيبنا بركاتنا سيدنا صلى الله العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا علي أم الفقيه سيدنا علي بن فقيه إخوان المجمعين أصولهم وفرهم سيدنا عبد الله بعلوي سيدنا محمد مولد ابن الأقطاب الحبيب عبد الرحمن السقاب وأولاده الجميع ومن في طبقتهم الحبيب محمد بن حسن جمال الله محمد بن من بمريم محبيب محمد بن المولى عيدين وأصولهم وفروعهم. ثم إلى أبي بكر سكران وعمر مختار علي بكر سكران مدرس أكبر إخوان جميعا وصول وفرهم حبيب عبد الرحمن عين المكشفين بن الحبيب أحمد شابد الأكبر والحبيب أحمد بن علي باجحدة وشيخ مخرمة عمر بن شيخ عبد الله بن مخرمة وفاخر الوجود مولانا الشيخ أبي بكر بن سالم وأكل بن سالم سلم شبك بن سالم إخوان أجمعين. ثم إلى ركب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ بن عبد الله بارس وقطب الرشاد وغوث العباد صاحب الإمداد حبيبنا عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه والحبيب حامد بن المنفري وحبيبنا أحمد بن زين بن سميد وكافة أولئك وصفية أتقيائك صوفيين أينما كانوا أينما كانوا في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها. ثم إلى أرواح كافة المعلم كتب النافعة ومصنف كتب النافعة
مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب ومنظومة الصلوات دعوات مناجات كلهم أجمعين، خصوصا اللي قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم ومنظوماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا، ثم إلى أرواح كافة علماء لهذه البلدة أهل بالمبان دار السلام كلهم أجمعين، خصوصا ساداتنا وآباؤنا هؤلاء رجال أولياء أهل هذه التربة المباركة، أوصل ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخكم وذوي الحقوق علينا وعليكم أجمعين، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم جل على بين أيديهم، اللهم جل فكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم، اللهم ادخل في قبورهم روحهم والريحان والبشار والآمان والفشاة والرضوان، واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل خفرا من خفرة النيران، اللهم اعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرماتهم نفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة، نسألك يا الله ببركة هذه الزيارة تعجل لنا بالبشارة والإشارة، تقضي لنا الحاجات يا الله، تقضي لنا الحاجات، حاجة والدينا، حاجة مشايخنا، حاجة معلمينا، حاجة من حضر معنا خاصة ومن أوصانا بدعاء من غاب عنا، حاجة المشايخ أجمعين من حوائج الدنيا والآخرة، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة، اللهم أنت الذي وقفتنا وجلسنا بين يدي هؤلاء أولئك فجمعنا بهم كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة في دار كرامتك من جميع المسلمين من جميع أوليائك والأنبياء المرسلين وإمام المرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن، ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا ومعافاة من الفتن، ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن، اللهم يا محول الأحوال حول حالنا ومسلمين لأحسن الحال وأجمل الحال بحقك يا الله يا عزيز يا متعال، بحق مولى بلال وهاء الرجال، ونسألك يا الله نفرج كرب إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم فرج كربهم، اللهم انصرهم، اللهم الطب بهم، اللهم احفظهم، اللهم ارحمهم، اللهم اهلك اعداءنا واعداءهم هؤلاء يهود المشركين، اللهم دمرهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرج جمعهم، اللهم قلل عدهم، اللهم انصر اخواننا مسلمين في فلسطين، اللهم ايدهم، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم بجودك وقوتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kapan kita baca qasidah Habib Ma'alim Nang yang punya lembarannya atau di HP-nya, silakan dibuka. Ya Rabbana ya Rabbana unsur lana juyushana Rabbana ya Rabbana unsur lana juyushana
ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيهم بقوة أيهم بقوة على اليهود المعتدين على اليهود المعتدين يا رب دمر اليهود الناكثين للعهود يا رب دمر اليهود الناكثين للعهود وارسل عذابا دائما وارسل عذابا دائما على طغاة الظالمين على طغاة الظالمين يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيهم بقوة أيهم بقوة على اليهود المعتدين على اليهود المعتدين يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفاء يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفاء فرج بهم كربنا فرج بهم كربنا وارحم جميع المسلمين وارحم جميع المسلمين يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيهم بقوة أيهم بقوة على اليهود المعتدين على اليهود المعتدين وبعلي المرتضى جب يا إلهي بالرضا وبعلي المرتضى جب يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين ارحم صغار المؤمنين يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيهم بقوة أيهم بقوة
Fatimah bintir Rasul jud ya ilahi bil qabul wa bi Fatimah bintir Rasul jud ya ilahi bil qabul wa bil Hasan thumma al-Husain wa bil Hasan thumma al-Husain salatu biduz zalimin salatu biduz zalimin ya Rabbana ya Rabbana unsur lana jushana ya Rabbana ya Rabbana unsur lana jushana ayyuhum biquwwatin ayyuhum biquwwatin ala al-yahudil mu'tadin ala al-yahudil mu'tadin bihim ya Rabbana salak taruddu haqqana bihim ya Rabbana salak taruddu haqqana wa ma adana min bilad wa ma adana min bilad dunya mujib as-sa'ilin dunya mujib as-sa'ilin ya Rabbana ya Rabbana unsur lana juyushana ya Rabbana ya Rabbana unsur lana juyushana ayyuhum biquwwatin ayyuhum biquwwatin ala al-yahudil mu'tadin ala al-yahudil mu'tadin Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa ala alik taqabbalallah minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya Rabbana lakal hamdu ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala karunia nikmat yang Kau berikan kepada kami. Dari tadi malam, dari maghrib kita dikumpulkan Allah untuk menyebut nama Allah. Tanda seorang hamba dicintai Allah, maka hamba tersebut akan diizinkan Allah menyebut namanya. Tanda seorang itu cinta kepada Rasulullah, kekasih Allah, maka Allah pun akan izinkan hamba tersebut selalu menyebut nama kekasihnya. Dan tanda kita pun dicintai Allah, kita pun dikumpulkan oleh Allah dengan mereka para kekasih Allah, para awliya Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ikhwan rahimakumullah, nikmat yang kita dapatkan malam hari ini teramat sangat mahal. Duduknya kita sejenak di makam mereka para awliya Allah. Seandainya tanpa kita membaca Yasin, tanpa kita membaca tahlil, tahmid, tasbih, tanpa kita berqasidah memunculkan hajat kita untuk saudara kita yang ada di Palestina, tanpa kita melakukan bermacam ibadah, cuma datang mengucapkan salam lalu mengirimkan Fatihah untuk mereka para awliya Allah, maka pastilah keberuntungan besar kita dapatkan. Dan annahum ahlul kiram, mereka para awliya Allah ini adalah orang-orang yang sangat pemurah, yang tidak akan orang datang kepada mereka dengan hajat kecuali pulang pasti insya Allah mendapatkan hajat-hajat. Tidak akan kita keluar dari tempat ini kecuali kita mendapatkan apa yang kita pinta, bahkan yang tidak kita pinta pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
terlebih mereka yang dimakamkan di tempat ini. Juga kita bertawasul kepada semua aulia Allah yang ada di Palembang ini khususnya. Kita yakin mereka insya-Allah taala melihat kita, mengetahui kita, dan ini pun sudah banyak kita dapatkan bisyarah kabar gembira bagi orang-orang yang memang sidik berziarah kepada aulia Allah dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, mengharap ridha Allah, maka kemudahan-kemudahan yang diharapkan didapatkan, hajat-hajat dikabulkan Allah, kesusahan dihilangkan Allah, bahkan banyak keajaiban yang tanpa kita sangka pun didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat mereka para aulia Allah, berkat mereka para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tidak diharamkan Allah untuk duduk setiap bulan di ini tempat, bahkan mungkin ada sebagian ikhwan berulang-ulang baik di makam Kambang Koci ataupun di pemakaman aulia yang lainnya yang begitu banyak di kota Palembang ini. Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah, ma ma'ana illa husnudzan billah. Kita tidak ada yang bisa kita lakukan pada malam ini kecuali sangka baik kepada Allah. Allah yang telah memilih kami, memilih antum sekalian untuk berziarah kepada mereka para aulia Allah. Duduk betah di tempat ini, berzikir, bertasbih, bertahmid, berdoa. Allah yang mendatangkan kita, maka kita yakin Allah pula akan mengijabah kita insya Allah taala. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah masuk malam ke-19 daripada bulan Jumadil Ula. Hari begitu cepat berputar, hari begitu cepat berlangsung. Tanpa terasa kita sudah meninggalkan banyak daripada hari-hari yang mudah-mudahan hari-hari tersebut telah kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi hari-hari menjadi penyesalan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi hari-hari yang menguntungkan, hari-hari yang penuh berkah. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Ngambil keberkahan daripada jalsa kita pada malam hari ini, sebagaimana biasa kita akan sedikit membacakan daripada kitab yang disusun yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, sahibul Tim Haddad, adab risalah adab sulukul murid. Terakhir yang kita bahas kemarin, bagaimana nasihat beliau kepada kita tentang thiqah billah, berkeyakinan kepada Allah, terutama tentang masalah rizki. Kita harus tanamkan pada diri kita, kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa rizki siapapun di antara kita, termasuk anak istri kita, itu semua sudah ditentukan Allah, ditetapkan Allah, dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah dituliskan Allah dari semenjak kita berumur 4 bulan di perut umi kita, apa yang terjadi itu pula pada istri kita, terjadi juga pada anak-anak kita ketika mereka berada 4 bulan di dalam perut istri kita. Allah menetapkan, di antara yang ditetapkan oleh Allah adalah masalah rizki. Apa yang sudah ditetapkan Allah itu pasti akan kita dapatkan. Tidak akan seorang di antara kita wafat meninggal dunia kecuali tetesan air yang terakhir yang sudah ditetapkan Allah pasti nyampe ke tenggorokan kita. Tidak akan pernah saya dan antum wafat meninggal dunia kecuali beras terakhir yang sudah ditentukan Allah bagian kita pasti nyampe ke kita. Tidak akan pernah ada orang mencuri rizki kita. Kalau memang itu bukan bagian kita, lepas dari kita, memang berarti itu bukan bagian rizkinya kita. Kalau sudah bagian kita, walaupun ditarik jauh oleh orang, akan didatangkan Allah tetap kepada kita. Alladzi qusim lak hasilin ladaik walladzi lighairik la yati ilaik. Aqamaqallahu radhiyallahu an Imam Abdullah Al-Haddad, yang bagian kau pasti nyampe ke kau. Tak akan ada yang mampu menghalanginya. Tapi kalau bukan bagian milikmu, akan lari walaupun kau kejar dengan cara apapun. Tak bakal kita dapat. Makanya orang-orang soleh terdahulu mereka tidak terlalu ngotot dalam masalah ini. Ikhtiar mereka lakukan sambil berdoa dan bertawakal kepada Allah. Terkadang, dan ini pun sering kita alami, cuma kadang kita lupa menyadarinya, begitu banyak rezeki didatangkan Allah di luar ikhtiar kita, di luar ikhtiar kita. Bahkan sekian banyak dari ikhtiar kita tidak menghasilkan rezeki yang kita harapkan, karena yang ngatur itu semua Allah. Lalu terakhir kemarin dalam pembahasan ini Imam Abdul Haddad menuliskan ada 2 kelompok jenis manusia tentang pembagian rezeki. Ada orang-orang yang disebut muktasib, harus berusaha, harus bekerja untuk mendapatkan rezeki yang sudah ditetapkan Allah itu. Namun ada pula orang kelompok yang namanya mutabarri, artinya melepas diri dari ikhtiar. Dipilih Allah, mereka tidak harus bekerja. Mereka tidak harus berusaha berikhtiar apalagi dengan ngotot mencari rezeki, tapi rezeki itu didatangkan oleh Allah. Nah, kita tidak tahu di mana letak kita.
Cuma kebanyakan memang orang-orang yang dijadikan Allah lepas dari ikhtiar ini orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah. Orang yang sibuk dengan ibadah, sibuk dengan berdakwah, sibuk berkhidmah untuk umat Rasulullah, biasanya mereka didatangkan Allah rezeki tanpa mereka harus cari lewat pintu-pintu rezeki yang seperti kebanyakan manusia mendapatkan. Namun ada sekelompok manusia untuk menjadi seperti itu mereka tidak bisa. Mereka nak duduk beribadah, nak duduk manis, tidak datang rezeki itu kecuali Allah sudah menentukan harus dia berikhtiar. Maka kita saat ini tidak tahu, kita cobakan dengan ikhtiar, kita teruskan ibadah, maka nanti disitulah Allah akan menakdirkan di mana letak kita akan mendapatkan rezeki. Ada pula orang-orang yang mendapatkan dua bagian tersebut, mendapatkan ibadah dia banyak, rezeki lewat berdagang atau usaha pun dia dah dapatkan. Ma'asyul ahbab rahimakumullah, dan pada hakikatnya rezeki sudah ditentukan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Lalu untuk orang yang bertakwa Allah tambahkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Di sini ulama bermacam pendapat, ada yang mengatakan itu memang rezeki di luar yang sudah ditentukan Allah. Untuk orang ahli takwa ditambahkan Allah rezeki di luar yang sudah ditentukan Allah, ada tambahan. Dan mereka juga mengatakan itulah rezeki yang memang sudah ditentukan Allah, tapi ditambahkan Allah keberkahan pada rezeki mereka. Ikhwani rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemantapan keyakinan terhadap rezeki yang sudah ditentukan Allah. Sekali lagi ikhwani, kita tidak bisa nak nentukan dewek, tapi Allah yang menetapkan itu semua. Dan jadikanlah diri kita seorang hamba, sebagaimana ada magalah ulama yang artinya kurang lebih, kenapa aku nak takut fakir sementara aku ini adalah hamba zat yang maha kaya. Kenapa aku nak takut fakir, takut tak dapat makan, tak dapat rezeki, sementara aku adalah hamba zat yang maha kaya raya, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tak pantas kalau kita ngaku hamba Allah yang maha kaya raya, kita takut fakir, takut miskin, takut tak dapat rezeki, apalagi sampai na'udzubillah kita mencari dengan jalan yang tidak diridhoi Allah, sehingga muncullah ucapan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, ketika mereka sulit mendapatkan rezeki, sebenarnya tidak sulit, tapi mereka yang mempersulit, mengatakan alangkah sagonya nyari rezeki yang halal ini. Lalu timbul ucapan yang lebih dalam lagi, mengatakan yang halal, yang haram lagi sago, apalagi nyari yang halal. La wallahi ikhwan, yang halal itu banyak dan mudah kalau kita mau mencarinya. Cuma kadang-kadang kita nak nyari dengan cara kita, bukan dengan cara apa yang Allah kehendaki. Ma'asyul ahbab rahimani rahimakumullah, Rasul SAW mengajar kita banyak cara kita mendapatkan rezeki yang luas. Di antaranya rajin-rajin silaturahim. Yang rajin silaturahim, rezekinya diluaskan Allah, dipanjangkan Allah umurnya, dinjuk sehat walafiat, berkah kehidupannya. Kemudian faktor yang berikutnya yang juga harus kita capai, yang ini memang ada suatu kewajiban juga, orang yang pengen rezekinya diluaskan Allah, diberkahi Allah hidupnya, panjang umurnya dalam keadaan sehat walafiat, Allah dalam urusan birrul walidain. Mafatih kulla khair. Birrul walidain itu pintu kebaikan untuk segala kebaikan dunia wal ukhra. Bahkan kita saksikan dan memang Allah memberikan orang kafir, dia kafir, mak bapaknya kafir, tapi ini anak berbakti sama kedua orang tuanya. Dia berkhidmat, dia tak melawan, dia nurut, dia patuh, dia memberi apa yang dia bisa beri kepada orang tuanya, dia sampaikan hajat orang tuanya, maka Allah tidak menyia-nyiakan amal dia di dunia, tapi sebatas Allah balas dengan kemakmuran hidupnya, keberkahannya dengan rezeki yang melimpah, dan dia pun mendapatkan anak-anak yang juga terkategori soleh, tapi sebatas di dunia. Di akhirat dia tidak dapat bagian dari sisi Allah. Namun untuk seorang yang muslim, maka dia akan mendapatkan balasan seperti itu, bahkan lebih di dunia. Dimurahkan Allah rezekinya, dihalalkan rezeki yang banyak untuk dia, lalu akan dijadikan Allah pula anak keturunannya dari keturunan yang soleh dan solehah. Ma'asyul ahbab rahimani rahimakumullah, dan secara umum ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita ikuti anjuran Rasulullah. Rasulullah nyuruh kita salat duha misalnya, yakinkan walaupun bukan tujuan kita mencari rezeki dengan salat duha, tapi itu memang sudah disampaikan oleh Rasulullah.
seandainya antum dan saya meyakini lalu sholat duha berharap rizki datang lancar, baca surah Waqiah rizki datang lancar, karena Nabi menyampaikan itu, maka tidaklah bersalahan. Bahkan dalam satu sisi kita termasuk orang yang perlu dipuji, perlu dipuji. Kenapa? Berarti kita yakin dengan Nabi. Kenapa yang tidak baca Waqiah? Kenapa yang tidak galak tinggal Waqiah? Kenapa yang tidak pernah meninggalkan sholat duha? Karena aku dengar Rasulullah pernah ngomong, siapa yang mendawamkan melazimkan baca surah Waqiah, rizkinya tidak bakalan sempit, rizkinya tidak bakal putus. Kalau sholat duha rizkinya akan selalu di tangan Allah. Dan karena itulah aku melakukan ini semua. Maka ini menunjukkan ikhwan, kalau orang ini berarti percaya dengan Rasul, mentasdik, meyakini dan bahkan menjalankan. Pun ya sebatas urusannya urusan dunia, tapi labas. Ini menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Di zaman akhir ini yang penting kita untuk tanamkan ketawakalan kepada Allah. Sering kami nasihatkan untuk diri kami dan kita semua ikhwan, yakinkan dalam bab ini. Karena banyak orang ahli ibadah tapi tidak punya tawakal sama Allah. Banyak orang berilmu tapi mereka pun untuk masalah tawakal kadang-kadang tidak memiliki sifat tawakal kepada Allah. Begitu asbab itu hilang dari dia, mulai gelisah. Seperti kebanyakan manusia, ketika dia masih diberikan nafkah oleh seorang, entah itu wong tuanya, entah itu pamannya, atau itu majikannya, atau ada orang kaya raya yang ahli karam, selalu membantu dia, selalu nolong dia, selalu memberikan nafkah untuk dia. Begitu orang ini pindah tempat, belum meninggal, dia sudah mulai gelisah goyang, nah kaget siapa nak ngenjui aku. Ini musibah besar ikhwani. Terkadang maaf, ini terjadi pada orang-orang yang notabene mereka ahli majlis, bahkan seorang yang disebut ustad, dia punya masya Allah donatur tetap untuk majlisnya, untuk pesantrennya, untuk kegiatan dakwahnya, yang selama ini dilancarkan Allah kegiatan dakwahnya, pesantrennya, majlisnya dengan adanya donatur si A, si B, si C ini. Lalu dengan izin Allah si A sama si C dipindahkan Allah, dia pergi ke negeri yang jauh, katakanlah pindah ke Kalimantan sana atau ke Medan sana, sehingga seakan-akan putus hubungan. Baru dengar kalau si fulan, si A sama si C ini bakal pindah tugas, yang namanya ustadz tadi atau pemilik majlis tadi atau anak majlis mulai gelisah. Nah kau mak mano ini kalau si A sama si C tak kata kaget siapa nak ngenjuk ini, siapa nak ngenjuk ini. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Wallah ini orang ternyata selama ini tak punya tawakal sama Allah. I'timaduh ma'al khaliq, bukan ma'al khaliq. Dia beriktimad kepada manusia. Begitu manusia ini akan menjauh baik, dia langsung ketakutan, kegelisahan. Padahal dia punya yang wallah paling dekat sama dia, yang tak pernah jauh dari dia, yang selalu datang kapanpun saatnya. Wallah, Allah. Itu cuma wasilah manusia si A, si B, si C. Si A, si C lagi Allah bisa datangkan D sampai Z untuk gantikan posisinya. Bahkan tanpa mereka pun Allah bisa mendatangkan rezeki itu kepada kita. Maka di sini ikhwani usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ingat magalah ulama kita yang mengatakan man i'tamada bil musabbibul asbab hujibalahul asbab wa man i'tamada bil asbab hujibalahu musabbibul asbab. Siapa yang bersandar dengan Allah, musabbibul asbab itu Allah, maka dia akan terhijab dari sebab. Artinya dia tidak akan terpengaruh ada sebab atau tak kata sebab. Si A, si C ada, si A, si C tak ada, tetap itulah dia, nyantai tenang baik. Ketika dikabarkan bukan cuma si A, si C, si A, si B, si C meninggal bareng, nyantai baik, dia tenang baik. Ngapo? Yang nunjuk aku selama ini tak pernah meninggal, yang selama ini memberikan nafkah untuk aku tak pernah meninggal. Inilah kadang-kadang kita ini ikhwani, begitu kita punya keponaan abahnya meninggal, kadang-kadang bingung kita. Si fulan meninggal, ninggalkan anak yatim ni kok nah kau siapa kaget nak tanggung jawab tentang rezeki mereka ni? Siapa ke nak ngenjuk ini? Kebingungan kita. Langsung terfikir nak nitip ke budak ni ke Darul Aitam, ke pesantren nak minta gratis. Ya Allah, ngapa macam itu? Rezeki budak ini sudah ditentukan Allah.
sudah disiapkan Allah. Tidak kamu wong lain pacak dipilih Allah. Sekarang kalau pacak jadikan kita yang menjadi sebab mereka dapat rezeki sehingga kita menjadi mulia dengan kita memperhatikan mereka. Kalau kita menduga duit untuk mereka, hakikat memang itu rezeki mereka yang dititipkan Allah kepada kita. Nah, mani tamada bi musabbibul asbab, siapa yang bersandarnya selalu kepada Allah, ikhwani, antum samana diletakkan Allah misal. Inilah derajat mereka para aulia Allah. Kalau saya cuma bisa ngomong, kita cuma bisa dengar, tapi mudah-mudahan diberikan Allah. Ya, seandainya seorang itu belayar di lautan lalu terdampar di suatu pulau yang kosong, tak ada manusia, tak kate yang tinggal di situ. Kalau orang itu memang yakin dia punya Allah, dia tak bakal gelisah, dia tak bakal bingung, dia tak bakal ketakutan tentang mak mana aku nak makan, mak mana aku nak hidup. Nah, kenapa? Dia tahu Allah berada di manapun tempat dia berada. Allah selalu memantau dia, Allah selalu melihat dia dan tak pernah dia tersembunyi dari pandangan Allah. Tapi kalau kita na'udzubillah bersandar kepada makhluk, kepada manusia, kepada pekerjaan, ya, pekerjaan, bahkan sampai lebih boleh bersandar dengan kartu yang kita bawa. Begitu kartu kita bawa kita ngasuh aman, begitu kartu lupa kita gelisah, seakan-akan kalau tak ngawak kartu ini kita tak pacak hidup. Ya, entah kartu kredit, entah ATM, entah apa. Seakan-akan kartu itulah nyawa kita. Pekerjaan itulah sebagai sumber kita. Seakan-akan tak ada sumber lain kecuali dari situlah. Nah, ini musibah ikhwani. Namun sebaliknya yang jangan sampai terjadi, mani tamada bi musabbibul asbab. Siapa yang bersandar dengan sebab, dengan pekerjaan, dengan kepintaran, dengan kecanggihan, dengan keadaan, dengan janji manusia, dengan decking manusia, dengan segala hal yang sifatnya makhluk Allah. Dia bersandar dengan semua, maka dia bakal terhijab dengan musabbibul asbab, yaitu Allah. Makanya mereka para awliya Allah mencapai derajat disifatkan Allah dalam Al-Quran, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kaget ini pemilu tak lama lagi. Presidennya siapa? 1, 2, 3. Tak bingung nak 1, nak 2, 3. Urusan rezeki aku sudah mantap. Kita kadang-kadang ketakutan, kaget kalau kan sering kali disebarkan, ya, berita-berita kaget kalau si fulan. Ini kan sering jadi salah satu orang untuk mendoktrin kita biar kita temakan lalu ketakutan lalu milih si fulan atau si fulan tadi. Kalau si fulan yang menang, kaget bakal lebih sago kita. Kalau si fulan menang, kita bakal senang. Belum tentu. Ya, Allah yang ngatur segala sesuatunya. Serahkan sama Allah. Memang kalau untuk urusan masalah milih, tentu kita mencari yang terbaik. Kita perlu pelajari siapa yang bisa kita pilih untuk kita jadikan pemimpin. Itu urusannya nanti bicara itu tidak di majelis seperti ini. Cuma jangan sampai kita terdoktrin, ya, ketakutan kalau si fulan kaget menang, kaget begini, kalau si fulan kalah kaget macam. La yakthuru hammuk ma qaddar yakin. Ma qaddar yakun, kata Imam Abdullah. Jangan kau bebani pikiran kau dengan apa yang bakal terjadi. Yang bakal terjadi tak usah dipikirkan dulu. Ya, pikirkan yang hari ini. Nah, di sini mari kita ikhwan tanamkan sekali lagi keyakinan kita kepada Allah. Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah hilang, Allah tak pernah berkurang kekayaannya. Sampai Rasulullah mengatakan seandainya seluruh manusia ini berkumpul di suatu tempat dan mereka semua minta hajatnya kepada Allah, lalu Allah berikan hajat mereka semuanya dengan sehebat-hebat permintaan, lalu Allah berikan gala-gala, itu tidak mengurangi kekayaan Allah setetes pun. Tidak mengurangi kekayaan Allah satu timbangan, satu dikit pun tidak. Kekayaan Allah tidak pernah berkurang dengan hal yang seperti itu. Allah Maha Kaya, ikhwan. Yuk jadikan diri kita hamba Allah. Ngapa kita nak takut, ngapa kita nak bingung tentang rezeki kalau memang kita benar-benar menjadikan diri kita hamba Zat yang Maha Kaya. Ya, hamba Zat yang Maha Kaya. Cuma itulah tadi, kadang-kadang rezeki itu rasa tak cukup, rasa kurang, karena kita seperti yang sering kami sampaikan, mencari bukan yang kita butuhkan tapi yang kita pengenkan. Kalau sesuai dengan kebutuhan, wallah banyak, banyak rezeki sedikit itu cukup. Tapi kalau sesuai kepengenan, rezeki yang banyak pun tak cukup. Nah, sekarang masalah rezeki, ikhwan, hati-hati. Nasihat kami buat kita yang muda-muda ini, jangan sampai mustajil al-ajalah, terburu-buru, pengen pecah si fulan, pengen dapat macam si fulan, pengen punya macam si fulan. Akhirnya kita punya target, punya ambisi untuk mencapai apa yang dicapai orang lain dalam urusan dunia. Akhirnya karena kita memang tidak ditakdirkan Allah sama dengan dia, kita mencari jalan pintas, melanggar syariat Allah.
pengen dapat rumah dewek, pengen punya mobil dewek, punya kendaraan, pengen punya HP belaga, punya. Sementara Allah tidak mengizinkan kita untuk mendapat itu seperti kita paksakan. Hanya kita mencari jalan yang salah, tahan berhutang misalnya. Ya, berhutang yang tidak berbunga, tidak katik, tahan berhutang yang baki bunga. Melokkan gaya hidup. Kalau sesuai kebutuhan, wallah cukup. Tapi kita meloi kemauan kita, gaya hidup tadi, sehingga yang halal yang banyak itu jadi seakan-akan dikit. Ikhwani rahimani rahimakumullah, ingat rezeki Allah yang membagi, dan salah satu yang menjadikan kita akan dapat limpahan rezeki banyak itulah tadi ketaatan, bukan kepintaran, bukan kecerdasan, bukan kecanggihan alat, bukan teori dan teori yang kita miliki. Sampai dikatakan ulama, laukana rizki ala bihasbil akal lahalakatil bahaim li'adamil akal, au kama qala radhiyallahu anhum. Seandainya rezeki itu tergantung kepintaran wong, maka hewan binatang itu binasa galau, karena mereka tidak punya kepintaran, mereka tidak punya akal. Kalau seandainya rezeki itu harus dengan kepintaran. Terakhir ikhwan, pacak dak kita ini jadikan diri kita pecak bayi atau pecak balita. Antum juga anak antum, budak bayi itu, balita itu, dia pun tidak mikir ke nyari makan hari ini apa, makan apa aku hari ini, minum apa aku hari ini, pakai baju apa aku hari ini, pun tidak mikir, tidak pernah mikir ke dia. Apa yang dipakai ke dipakainya, apa yang disuap ke dimakannya, apa yang disuguhkan ke diminumnya. Kalau lapar dia langsung teriak, langsung dinjoi. Tak pernah terpikir nyari gawian karena mereka tak mampu bergawi, tapi dinjuk Allah rezeki, tak dinjuk Allah rezeki. Pacak tak kita seperti bayi, ya, tiap hari tidak pernah kesusahan mikir ke masalah rezeki. Nah, kalau kita pacak, alhamdulillah. Artinya apa? Dia cuma mengandalkan wong tuanya baik, dan dia pun tak tahu sebenarnya wong tuanya, apalagi masih bayi nian itu. Yang ngenjuk dia duit makan tu maknya, bapaknya, yainya, kakeknya. Pokoknya ngek nangis dinjuk susu, ngek nangis dinjuk makan, sampai dia tambah tumbuh sampai dia tahu pokoknya dinjuk makan. Lapar dia nangis dinjuk makan. Habis mandi pakai kong baju. Dia tak pernah tahu baju itu siapa yang beli ke, siapa yang nyari ke. Nah, dia sama cak kita, punya akal tak punya, punya kepandaian tak punya, punya kecerdasan tak punya, belum pacak maco, belum pacak berbuat apa-apa. Tapi rezeki dia sudah didatangkan Allah. Nah, sebenarnya hakikatnya sama. Manusia akan seperti itu ila an namut, sampai kita meninggal. Ya, sampai kita meninggal sama. Hakikatnya kalaupun kita ikhtiar sekarang ini, belum tentu itu bagian rezeki yang kita cari, yang kita makan. Ya, Habib sering contohkan sama antum cerita-cerita, ya, bagaimana kita berusaha nyari duit, ternyata yang kita makan bukan dari usaha kita dapat dari wong lain. Macam malam ini contohnya, insyaallah kita bakal dapat makanan dari majelis. Bini kita mungkin masak, mak kita masak di rumah, tapi ternyata bukan rezeki kita di rumah, rezeki kita di ini tempat. Allah nakdirkan insya Allah Ta'ala. Ada yang tidak hadir majelis tapi dapat bahkan didatangkan. Ya, kalau kamu perhatian tadi nengok, ada mungkin nak 20 nampan dia pergi ke depan sana untuk budak parkir, untuk buang satpam, untuk security. Melok majelis tidak, mereka duduk di sana, dihantar ke lagi ada, diantarkan. Ini contoh tadi, tanpa ikhtiar, tanpa usaha, tanpa apa, didatangkan Allah. Kalau kita wajar budak majlis, duduk di majlis dapat dia. Kalau kau tak duduk di majlis tak dapat ujung. Lah itu duduk di tempat parkiran, security di tempat security, didatangkan Allah. Saya sip makan senampan berdua dia, kita sini orang 4. Iya. Ya, sudah selesai nampaknya tak dibalikkan sini, kita nyemput pulang hantar ke sini. Subhanallah. Nah, Allah semua yang ngatur rezeki itu. Ya, melok majlis dah dia. Cuma nyingok kita benar keluar masuk, tapi data rezekinya dinjok Allah. Mungkin ada di antara kita kadang-kadang duduk di majlis pas lagi penuh suasana kami, ya melok ngobeng, ya ngobeng kan, tahu ngobeng kan? Melok ngopeng nasi. Satu nampan pertama lewat, nampan kedua lewat, sudah dipegangnya nampan tuh. Dah depan hidungnya, depan mata, depan mulutnya.
tinggal sekilan itu nasi itu. Nah, diopernya lagi sampai 40 nampan lewat. Pas sudah selesai, ayo mentuk lagi. Jadi kawan putus, habis nasi habis. Ngesik dulu. Buat kita ada tak? Lebal. 40 kali ikhwan nasi itu depan gai dia lewat. Ternyata tak dapat dia. Akhirnya kami ambil bijaksanaan. Ya sudah, yang tak dapat kita belikan nasi padang. Subhanallah, ternyata nasi padang rezeki dia. Bukan nasi yang dia melok ngapa tadi. 40 kali dapat, dipegang lepas, dipegang lepas, dipegang lepas. Memang Allah nakdirkan bukan di sini rezeki kau. Antum kalau pakai logika sudah dipegang. Depan mata, depan hidung, bau lah masuk ke hidung, mata lah nyingok. Tinggal jarak sekilan. Tapi lewat, yang pertama lewat, yang kedua sampai 40 nampan lewat. Sudah selesai kalau putus. Mana bentuklah, habis putus jemaah. No kau. Yang kira untuk kita, kati habis. Subhanallah. Sudah. Karena lapar kesian dibelikan nasi padang. Nasi padang mulai jam 10:30 kati lauk lagi. Tinggal tempe. Ternyata itulah rezeki dia. Ternyata itulah rezeki dia. Hakada ikhwani. Allah yang ngatur rezeki. Kadang-kadang kita makan sehari 5 kali, adung cuma sekali sehari. Khulasa ikhwan, ya kita tak tahu di mana sumber rezeki kita dibukakan oleh Allah. Kita disuruh berikhtiar dengan cara yang dianjurkan Allah. Sembari berdoa. Minta berdoa, serahkan sama Allah, minta yang terbaik, yang halalan thayyibah mubarakah. Apa yang tangan antum hari ini belum tentu itu bagian antum. Ya, apa yang belum nyampe di tangan kita saat ini boleh jadi itu yang bakal jadi rezeki kita. Banyak sekali hal seperti itu. Ya, yang sudah di tangan kita bahkan berbulan-bulan di deposito kita ternyata tidak kita pakai sama sekali. Justru yang datang dari wong lain ngenjuk kita makanan. Contohnya apa? Antum pergi majelis, pergi kondangan. Kadang-kadang tidak sengaja ketemu kawan balik sembahyang subuh dari masjid, tariknya pemel aku dulu ngapa ke warung kopi diajak makan. Subhanallah. Makan, pas makan balik dibungkus kenyampulan untuk bini kau sama anak-anak kau. Subhanallah. Sampai di rumah nyengok bini kita lah nyiapkan makanan, tapi nyengok makanan yang lebih belagak. Jadi bini sudah singkir lu makan buat siang mentu makan dulu yang gawaan dari lu. Padahal bini kita sudah masak, tapi ternyata takdir Allah tidak makan nasi bini kita. Kenapa? Nasi putih biasa tempe lauknya. Ini nasi uduk dengan lauknya dengan segala macam racikan. Nah, itu semua Allah yang ngatur. Jadi janganlah kita peningkan diri kita dengan masalah rezeki, apalagi ada keraguan. Hati-hati ikhwan. Kata ulama, man syakka anir rizq fa'lam annahu syakka anir razik. Siapa yang ragu tentang masalah rezeki, berarti dia ragu tentang zat pemberi rezeki itu. Yang penting jadikanlah diri kita hamba Allah yang baik, yang soleh, bertakwa kepada Allah, maka insya Allah rezeki kita akan didatangkan Allah dengan mudah, dengan berkah. Dan sekali lagi, rezeki yang sudah ditetapkan Allah untuk kita semua tidak akan pernah kita meninggal, kecuali rezeki yang terakhir yang sudah dijatuhkan Allah pasti nyampe kepada kita. Tidak ada cerita uang ngaling ngembek rezeki kita, tidak ada ceritanya itu. Nah, yakinkan. Sekarang yuk kita lebih konsen untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah SWT, mencari rezeki sekedar ya, bentuk menghidupkan sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ikhtiar, yang mana dengan ikhtiar mencari rezeki itulah nilainya ibadah buat kita. Kita meyakini bukan karena pekerjaanku ini, bukan karena kepintaran aku, bukan karena kecanggihan dan segala macam teori yang aku miliki, aku mendapat rezeki, tapi semua sudah maksum, sudah diberikan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab, hadzakumullah, mudah-mudahan panjang umur dan afiat. Kita akan berjumpa kembali di awal tahun yang akan datang. Ya, insyaallah setelah tahun baru kita akan kumpul lagi, ziarah lagi, masih ada kesempatan sebelum datang bulan Sya'ban insyaallah taala. Kami sampaikan beberapa jadwal majelis insyaallah besok maghrib, ba'dal maghrib hari Ahad. Yang pengen memperdalam ilmu fikih, sekarang masuk bab tentang najasah, tentang najis. InsyaAllah kami mengadakan majlis 2 mingguan dan besok jadwalnya di Masjid Al-Muhajirin OPI Jakabaring. Ya, Jaturi yang nak hadir maghrib sampai isya. Kemudian hari Senin
ada 3 majelis, ba'dal asar seperti biasa di Kampung Munawar, ba'dal maghrib di Masjid Lawang Kidul, kemudian nyambung ba'dal isya kembali lagi ke Kampung Munawar dalam rangka acara bulanan majelis Dalail Khairat, ya, pembacaan burdah dan ada tausiah terbuka untuk umum. Jaturi ikhwan untuk ikut memakmurkan dan mensyiarkannya. Lalu untuk Selasa malam Rebo setelah majelis di Kampung Maro, kita akan menjalankan majelis zikir ziarah di Maqam Habib Agil bin Muhammad bin Yahya Dato Agil, Simpang Lampu Merah Petran, depan butik Arafah, samping rumah Haji Alim. Kemudian malam Kamis kita akan mengadakan juga zikir ziarah seperti ini di Seberang Ulu. Maghrib kumpul di Masjid Al-Haddad, pembacaan seperti tadi di Musalla Al-Fakhar, zikir ziarahnya. Pada salat isya kita mengunjungi makam-makam ulama aulia yang ada di sekitar pemakaman Telaga Swida, insya Allah taala. Kemudian kami sampaikan di sini ada undangan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dari Majelis Taklim Bah Hussein, ya, dalam rangka menghadirkan Maulid Nabi SAW dan juga milad Majelis Bah Hussein yang ke-12. Mengundang kita untuk menghadiri acara tersebut pada hari Sabtu Lailatul Ahad, Sabtu malam Ahad ba'da salat isya sampai selesai, bertempat di markas Majelis Zikir Taklim Bah Hussein, Jalan Selamat Riyadi, Lorong Kemas atau Lorong Majapahit. Ya, bisa lewat dari Lorong Kemas, bisa lewat Lorong KIAA, Lorong Pajak, bisa tembus itu. Posisinya di tengah. Lorong Kemas atau Gang Majapahit. Ya, nomor 35 di rumah pimpinan daripada Majlis Bah Hussein ini, Al-Habib Kamal Bahsin, Abu Bakar Kamal, ya, Bahsin. InsyaAllah kalau antum masuk situ ketemu pasti banyak panitia yang akan menyambut kita di luar. Jatri ikhwan yang nak hadir, ini terbuka untuk umum. InsyaAllah penceramahnya guru kita Al-Habib Faris Al-Attas. Fadlu untuk hadir majelis masjid sini, pasang niat, mudah-mudahan dihadirkan Allah. Ini saja yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, mempertemukan kita kembali pada majlis-majlis berikutnya. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullah min qawlin bila amalin wa na'udzu billahi min dzalik. Ja'alna wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi bikin halaqah, satu halaqah 4 orang sambil kita baca qasidah Ya Allah lana bil qabul. Kalau antum bisa sabar selesai ke qasidah baru makan. Kalau tak sabar jatuhi sambil makan sambil maca qasidah. Wallahu a'lam. Untuk panitia jangan takut, insyaallah lah disingkirkan. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala المحتار طه الرسول على فينا باب مولانا طرحنا الحمول راجينا منه المواهب والرضا والقبول يا فرد يا خير هب لنا كل سول واحتم لنا منك بالحسن نهار الكفول وهب لنا القرب من نقوى اللقاء والوصول عسى نشاهدك في مرآة الرسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول
رفعنا بابك ولسنا عنه يا الله نهول وظننا فيك وافر والأمل فيه طول وفي نهور الأعادي باك إلهي نصول في شهر رمضان قمنا بالحياة والذبول الله الله يا الله يا ربي صل على المختار نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول نسلك على صدق في سبل الرجال الفهول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول ثم الصلاة على المختار طه الرسول والآل والصحب ما داعي رجع بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا رب فاتح بالقبول وتمام لكل سؤال بالقبول إلى حضرة الرسول في بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نتي الفتوح المنوه ورسوله صالح وجسد وتبت نسأل الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة ونسألك الله يا ربنا أن ببركة الحج زيارة